Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada. Kita akan belajar surah Al-Adiyat. Ya, ada Bu Rini di Jakarta. Silakan Bu Rini dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu Bu Bismillah. Rini itu saya nggak, kalau Bu Rini nggak ada pasti kehilangan. Nih, ada lagunya itu ya. Ada ciri khasnya sendiri. Bagus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir Nir rajim. rajim kurang nyamber. Nir rajim. Nir A'u rajim. A'udzu billahi salah ya. A'udzu A'u. billah Alif dan A- ain. A'udzu A'udzu billah. billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Ain. adiyat Wal'a. wal adiyati sabha. Wal adiyati dhabha. Tenang ya Bu Rini. Fal muriyati qadha. Wal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Ronya panjang. Fal Fal mughirati subha. Fal mughirati subha. Wal mughirati subha. Kemudian. Fa asarna bihi naq'a. Fasarna bihi naq'a. Fawasatna Fawasatna bihi jam'a. Fawasatna bihi jam'a. Kemudian. Innal insana lirabbihi lakafud. Salah. Lakanud. Iya. Ayo. Innal insana lirabbihi lakanud. Innal insana lirabbihi lakanud. Kemudian. Wa innahu ala zalikal syahid. Kaknya pendek. Zalika la syahid. Lanya dibaca. Lanya ketinggalan tadi. Oh, gitu. Wa innahu ala zalika la syahid. Wa innahu ala zalika la syahid. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu Kecil. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid shin. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Kemudian. Afala ya'lamu idza Afala ya'lamu idza bu'siru ma fil kubur. Buksira. Afala
ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Kemudian. Wa husila ma Kurang nyambar. Wa husila ma. wa husila ma fis wa husila ma fis sudur. Wa husila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim Omnya fasapawi ditahan. Robnya nyamber. Inna rabbahum bihim Bukan. ya. Omnya mimati ketemu ba ikhfa syafawi. Dicatat sini nih. Mimati ketemu ba ditahan. Ikhfa syafawi. Bacanya gimana gini nih. Ya. Inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir gitu. Inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Iya, yauma idzil la khabir. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan. Al-zalzalah idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini belajar zai. Zai jangan jim ya. Jim Jakarta, Jatinegara, Bajai, Persija, ja ini za. Jatinegara. Yuk silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilalatil Zulzilazal. Kelewat, kelebihan. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Ayo jangan kelebihan jilat-jilatnya. Ini Bu siapa? Bu Rini di pintu 2 Taman Mini itu ada Pak Budi tuh. Pak Budi juga di Keramat Jati di situ. Di Keramat Jati. Di mana teh Bu? Yang pintu 2 Taman Mini teh. Pintu tol tuh situ. Dukuh, Kampung Dukuh kalau nggak salah. Oh, Kampung Dukuh. Nah, ini ada tuh Pak Joko, Pak Budi orang situ. Dengerin tuh Pak Budi Hadi Tirto. Iya. Yuk, diulang lagi Bu. Tahun. Ya. Tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ilza. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Ilza rapuhnya dikit. Ilza zulzilatil ardu zilzalaha. Kemudian Wa akhrajatil ardu asqalaha. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Kemudian Wa qallal insanu ma laha. Wa qalal insanu ma laha. Kemudian Yauma idzin tuhaditsu nyamber. Yauma idzin tuhaditsu akhbaraha. Yauma idzin Iding, bukan idi. Kalau idi itu idgom, ini ikhfa. Yauma iding.
Yauma idzin tuhadisu Tuh, nyamber. Tuh, hadis tuh. akhbaraha. Kurang Ya, nyamber pelajaran diktat A2-nya diulang-ulang lagi. Abba, abi, abu, ada, adi, adu. Yauma idzin tuhaditsu akhbaraha. Kurang nyamber. yauma idzin tuhadisu Tuhad, akhbaraha. kurang nyamber. Tuhaditsu, kurang Yauma nyamber. idzin tuhadisu salah. Akhbar. Yauma idzin tuhadisu akhbaraha. Ya, tinggal ngulang-ngulang di sini agak belibet ya. Yauma idzin tuhaditsu Yauma idzin tuhaditsu akhbaraha. Terus bi anna nanti diulang-ulang. Bi anna rabbaka Kurang auha. nyamber. Bi anna rabbaka auhalaha. Bi anna rabbaka auha Ha laha. kecil. Auha ha. Auha laha. Ha kecil ha gede. Auha laha. Ayo dibedakan. Bi anna rabbaka auha laha. Bi anna rabbaka auha laha. Kemudian Yauma idzi yasdurun nasu astatal liyurau a'malahum. liyurau. Yauma idin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Kemudian famay ya'mal. Famay ya'mal Ain. Famay ya'mal ain. Kurang kurang famay nekan. ya'mal Famay ya. ya'mal famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Kemudian Famay wamai. salah ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. udah bagus tapi shinnya kurang keluar. Wamai ya'mal mithqala dzarratin shin syarran yarah. Coba shinnya. Wa may ya'mal Wamai mithqala ya'mal wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. ومن يعمل مثقال ذرة shin syarra yarah. Nah, Ibu latihlah nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil Kurang ladina nyamber. kafa. Lam yakunil. Kurang cepat. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musrikin namun fakin. Ya boleh. Wal musyrikin. Harusnya sampai wal musyrikin. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Gitu. Sampai Jangan sini, panjang-panjang. Ayo. Diulang lagi ya bahasanya. Ya boleh. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal Jangan cepat musrikin. tuh. Oh. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil ki. Kalau Ibu min ahlil kitab. Jangan sepet ya. Apa sih namanya ya? Kecepet-cepet. Bu kemana? Diseret gitu ya, Termina. Diseret ya. Sepet kalau saya salah bilang. Diseret. Jadi jangan ditahan, coba jangan buru-buru.
Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Saya suka sampai situ. Nanti Ibu ulang dari min ahlil boleh. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musrikin Shinnya nggak keluar, wal hanya nggak keluar tuh. Iya, min ahlil kitabi wal musyrikin. Hutang shin ya. Terus wal musyrikin. musrikin Shin wal mush shin wal mush. wal musyrikin fakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Kemudian. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Ibu tinggal latih sering, cepat, udah bagus banget. Ya, terus fiha. Fiha kutubun qayyamah. Qayyimah Ibu. Qayyimah. Qayyimah lagi. Fiha kutubun qayyimah. Fiha fiha kutubun qayyimah. Kemudian. Wa ma tafarraqal Wa ma ladina tafar. Ya. wa ma tafarraqal Kurang nyamber. Wa ma tafarraqal. Kurang nyamber. Kurang nyamber. wa ma tafarraqal Kurang ladi bukan. Wa ma tafarraqal bukan. Wa ma tafarraqal. Kurang nyamber. wa ma tafarraqal Kurang. ladi Wa ma tafarraqal. Wa ma tafarraqal. Kurang nyamber. wa Tahan itu. ma tafarraqal ladina utul kitabi illa Ba. Utul kitaba. Utul kitaba. wa ma tafarraqal ladi. Kurang nyamber. Dibentak-bentak jadi ngebleng ya yang lainnya ya. Tapi nggak dibentak tasjidnya nggak ketemu tuh Bu. Wama Wa ma tafarraqal. R-nya kayak ditahan deh. Ya itu makanya pentingnya tadi Om Anusri juga sama tuh. Belajar di tasjid itu tadi abba, abi, abu, arro, arri, arru. Tuh R-nya tuh kayak ditahan. Karena umur kita itu belajar tasjid itu kadang-kadang suka ketuker. Di sini wama tafarraqal, jangan buru-buru, R-nya dinikmati deh. Ya. Wa ma tafarraqal ladina utul kitaba illa mim ba'd. Iya, bagus. Gitu ya. Il Tuh, kalau pelan gitu kerasa tuh Bu tasjidnya. Terus illa mim ba'di ma ja'athumul bayyinah. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. Kemudian Wa ma umiru maknya panjang. Baca ismun fasil dua-duanya itu. Ada alis. Wa ma umiru illa liya'budullah. wa ma wa ma u wa ma umiru illa liya'budullah.
Illa liya. Ya, dari ilah di bawah lagi ilahnya. Kalau ada ilah di kecuali di bawah lagi lil istisna. Illa liya'budullahu ha. mukhlishina Ho melulu dari tadi. Ha. Ayo. astagfirullahaladzim. Illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kemudian Dibawa lagi Pak Ustaz. nggak Lahuddin. usah ini kan lam alif ada mulokap tapi di sini ada angka 5 tuh. Kalau ada angka 5 Oh. gini nggak usah ngulang. Hunafa. Oh iya Pak Ustaz. Ingat-ingat. Hunafa awayuki musholata wa yu'tuz zakata wa dzalika din. Berhentinya nggak bagus. Berhentinya Oh jangan di gitu. situ ya. Sudah bisa jadi itu naik turun nadanya nih. Oh Harusnya berarti tinggal segitu hunafa aja Pak. wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Itu cara berhentinya dikasih tanda ya. Jadi boleh-boleh aja tapi berhenti di sini nggak bagus wa dzalika din. Oh Nggak iya enak, iya Pak Ustaz. nggak Iya. sesuai makhrajnya. Berhentinya di sini di zakah ya. Ya. Iya Pak Ustaz. Dikasih tanda Qur'annya oh kalau berhenti di sini. Gitu ya. Kunafa diulang. Hunafa awayuki Kurang musholata wa nyamber. Tuh. Hunafa. Kau gini deh. Ditahan sebentar deh ya. Karena ternyata ibu sama penyakitnya seperti Ibu Nursi tadi. Kalau ketemu tasdir suka buru-buru. Padahal sebetulnya nggak boleh ditahan. Cuman kalau nggak bilang ditahan kayaknya sepet gitu. Ya itu tadi diseret. Padahal tasdir ini harusnya gini. Hunafa'a wa yuqimus sholah gitu agak ditahan sebentar deh ya karena ibu di situ buru-buru melulu ayo tenang ayo Hunafa awayuki musholata wa yu'tuz zakata wa berhenti dzalika katanya di zakah berhenti nah dinul qayyimah. tuh bisa aja sampai tapi lagunya naik turun gitu Oh ya gitu. jadi gerendul gitu lagunya nggak jelas gitu. Oh. Karena ibu napasnya mungkin kalau udah biasa sih enggak baru belajar kan jadi Iya antara Pak. naik turun gitu sebetulnya bisa hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah terus satu nada ibu tadi kasarnya naik turun gitu ya jadi makanya saya kasih tahu hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah biar nggak naik turun karena bacaannya tadi nggak salah cuma naik turun nadanya jadi apa ya jadi kurang enak gitu. Ya. Iya, iya. Hunafa awayuki musholata wa Tadi yang kayak ditahan tadi Oh iya iya ditahan iya aja Pak deh Ustaz ya. ditahan. Iya. Ternyata ibu kalau nggak saya bilang ditahan gitu. Oh ya salat, gitu. Ditahan aja di tasdidnya ya. Baik, Walaupun baik. sebetulnya ajaran ditahan nggak cocok karena yang ditahan itu ada gunnah doang. Tapi ternyata di sini ibu sama Bu Nursi sama. Saya bilang Bu Nursi, Bu tahan, bisa pas ternyata. Yuk tahan. Hunafa awayuki musholata wa yu'tuz zakah. Ya kalau ditahan pas tuh Bu gitu. Sekarang wa yu'tuz zakata Wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. idolnya jangan ditahan idhar komari. Wa dzalika dinul qayyimah jangan ditahan alif lam komariah ya Bu ya. Iya, Ya. Pak.
Wahyu Wahyu, zakat. neken. Wahyu, teken aja. Wahyu, tuz. Sebetulnya Wahyu nggak ditekan gitu, cuman ya ibu kurang Wahyu tekan ya. Wahyu, tuz. zakat wazalika dinul qayyimah. Gitu Wa Mas. yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Jangan ditahan ya dinul. Alif Oh lam komaria dilepas itu gitu ya Pak Ustadz ya. idhar. Jangan ditahan di bawah sih. Dinul. Jangan. Idhar komari. Alif lam komaria ya. Sebenarnya baca juga nggak boleh disentak. Dinul qayyimah gitu. Terus innalladzi. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi Nah, sepet lagi wal tuh. Min Alil. Min oh saya baru tahu. Tasdid ada sukun seperti agak ditahan dulu. Min Alil, jangan. Min lil kitab. Sampai situ juga boleh. innalladzina kafaru min ahlil kitab Ulang dari min ahlil. Min ahlil kitab. min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Nggak nyampe Pak Ustadz. Nah, ya nanti kalau udah latih bisa. Fi nari jahannam khalidina fiha. Terus ulaika. Ulaika hum syarrul bariyah. Ulaika hum syarrul bariyah. Kemudian innalladzi. Innalladzina amanu Hanya wa panjang. Innalladzina mad badal. Amanu panjang. Innalladzina amanu wa amilu solihati ulaika hum khairul bariyah. Khairulnya jangan ditahan. Khairul bariyah. Dari wa amilus nih, wa amilus. Wa amilus kurang Wa nyamber. Wa amilus wa solihat. amilu solihati ulaika hum khairul bariyah. Ya bariyah. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Kemudian jazaohum. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri. Boleh Pak Bagus. Ustadz gitu. Bagus. Adnin tajri. Adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Gak cuma Pak Ustadz. Ya nggak apa-apa. Walaupun sedikit. Abada. Khalidin, ulang lagi dari khalidina. Khalidina fiha abada. Khalidina fiha abada. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله. Radhiyallahu anhum faradu. Bukan fa. Waradu bukan paradu. Ya. Radhiyallahu anhum waradu wa. Radhiyallahu anhum waradu anhu. Radhiyallahu anhum waradu anhu. Zalika liman khasya. Zalika liman khasya rabbah. Zalika liman khasya. Shinnya dilatih ya Bu. Shin.
Dzalika liman khasyya rabbah. Ah, Ibu karena Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ya, ditulis saja. anzalnahu fi lailatul qadar. Inna kurang penekanan aja Ibu ya, udah bagus. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ibu udah bisa, cuman penekanannya masih, namanya juga lagi belajar kan. Tekan coba. Ibarat Ibu kita lagi pidato, lagi sambutan. Saudara-saudara, terima kasih sudah datang ke sini. Saudara-saudara, terima kasih sudah datang ke sini. Nah, gitu kan. Tinggal itu aja, ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, kemudian. Wa ma adraka ma Lailatul. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Itu kan bacaan yang penuh semangat, penuh percaya diri. Kalau Ibu mau apa? Ke rumah sakit lagi praktek masih takut salah gitu ya Bu. Takut salah nyuntik, salah apa. Kalau saya sudah profesor, sudah biasa gitu. Semuanya ternyata harus sering ya Bu ya. Ibu tinggal ngulang-ngulang aja. Nah, bagus kok. Terus Lailatul. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Kemudian. Tanazzalul. Tanazzalul, kurang nyamber. Tanazzalul, jangan takut Bu. Salah biarin. Tanazzalul malaikatu waruh. Segera. Bu, tanazzalul malaikatu war. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Ya, penekanannya. Tanazzalul nyamber, kurang nyamber. Tanazzalul nyamber Bu. Ayo Bu. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Mimpi apa katanya diomelin nih? Bukan diomelin ya, entak. Iya. Kurang nyamber. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Iya, bagus. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Kemudian. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Lagi Bu, salamun. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jangan mate, mato. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bu. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Iya, ilnya jangan ditahan ya. Matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ayo, jangan ditahan ilnya. Alif lam komariah, idhar komariah. Salamun hiya hatta
mata lail fajr. Kalau orang nggak tahu siapa ibu, kayaknya kayak anak 17 lah unyu-unyu bacaannya ya Bu ya. Padahal udah di atas Aduh, masih 50. terbata-bata ya. Iya, tapi ibu bagus lah alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah, terima kasih Alhamdulillah. sudah semangat ibu belajar, semangat dibentak-bentak. Karena kami itu sayang, saya ini sayang bukan bukan benci, bukan ya. Kan ini Iya. metode untuk orang tua ini cocok ya. Tapi yang tidak punya jantung, kalau punya jantung bilang, Pak Ari jangan dibentak-bentak, saya punya jantung, belajar meninggal. Tapi nggak apa-apa sih belajar meninggal kan langsung surga, tapi jangan lah ya, gitu. Mm-mm. Terima Tapi kan kasih Bu semua Rini orang sudah punya berbagi. jantung, Pak Ustadz. Oh iya ya. Apa tuh yang Kalau menyebabkan penyakit penyakit jantung jantung? lah itu benar, Pak Ustadz. Oh iya, penyakit jantung ya. Iya takutnya kan langsung dibentak langsung, hah hilang nanti saya yang salah. Gara-gara Pak Ari dibentak tuh. Tapi sebetulnya SP-nya langsung ya. Suratnya langsung. Karena karena masuk surga itu SK-nya. kan kuncinya kematian dulu. Orang nggak bisa masuk surga kalau belum meninggal dulu ya Bu. Heeh, iya. Ibu terima kasih sudah belajar malam ini. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ustadz udah ngajarin. Sama-sama. Alhamdulillah. Sama-sama Ibu.